cy'igihugu ntwara imbere. Turabashuhuje yemwe tubifurije ibihe byiza bakunzi ba PK Media Info. Uyu munsi wa none itariki 27 ukwezi n'ukwa gatanu, uyu munsi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yarari gushikiriza rero amapeta cyangwa se amaranka mashya abofisiye bashyashya muri polisi y'u Rwanda. Sibyo gusa rero haba na karasisi rero ko kwiyereka kwimurika, ngira ngo muri kugenda mubikurikira gatanu kuri gatanu, ngira ngo muri kugenda mureba ukuntu polisi y'u Rwanda ari abahanga, dore yuko yongeye nanone gushimira polisi y'u Rwanda, by'umwihariko polisi y'u Rwanda yuko ikomeje gukora imateka. Sibyo gusa yagarutse mu gihugu yuko irinda umutekano w'abaturage ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda, ikomeza kugenda ibungabunga umutekano aho igihugu cyabatumye cyangwa se aho igihugu kibohereje bitwara neza. Rero polisi y'u Rwanda ni polisi iri gukora neza, ndetse ku nshuro yaho ngira ngo muri kugenda mubireba mu mashusho tugenda tubereka, ni ku nshuro ya 25 cyangwa se bivuze yuko ari imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze igiyeho. Ibi rero ngira ngo kera mwari muzi ko hariho za military police ngo nibiki, ariko wabonaga yuko umutekano mu by'ukuri uburamo izindi mbaraga. Rero urumva nibwo bashinze rero Rwanda Police rero yabaye igisubizo ku baturage n'abanyarwanda muri rusange. Aba rero Perezida wa Repubulika yagarutse nanashima imiryango, ubwo bisobanuye ko ari imiryango yabo ba polisi bemeye kubatanga, bemeye yuko abatware babo cyangwa se abana babo bajya mu gipolisi ndetse bakajya gusavinga. Ibi rero ni ikintu gikomeye kuba nabo baratanze abo bantu babo kugira ngo bajye gusavinga igihugu. Ni ibintu twaguma nanone gusubiramo tukavuga ko ari abantu bakwiriye gushimirwa, nk'uko His Excellency yabashimiye imbere y'imbaga nyinshi, ashima yuko polisi y'u Rwanda cyangwa se National Police ari polisi ikomeye. Ibi rero ni polisi y'u Rwanda, ngira ngo murabyibuka neza yuko yagiye na Dubai ijya mu marushanwa cyangwa se competition, ngira ngo mwarabibonye ko polisi y'u Rwanda aho yitwaye neza na RDF. Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbahaye ipeti rya Assistant Inspector of Police muri polisi y'u Rwanda.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umwiyereko ukurikiyeho aba bapolisi bagiye kwandika Rwanda National Police 25 mu mpine bakoresheje moto zabo. Nk'ikimenyetso kigaragaza imyaka 25 polisi y'u Rwanda imaze ishinzwe. Uturutse iburyo ni inyuguti ya R na P 2 Rwanda National Police 25. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tugana ku musozo w'imyiyereko, hakurikiyeho umwiyereko bagiye kunyuranaho ku muvuduko wihuse nk'ikimenyetso kigaragaza ko polisi y'u Rwanda nta nkomyi iyo ari yo yose yabuza gutabara abaturarwanda ndetse no gukora akazi kandi neza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.